Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Executive Committee jong ka KHADC, hak arpulai terik unaitung arajar arpo, kala shimi karai ban ompat ai, ya ka no objection certificate, nakbenta menchna ya ka lintiral, hak athan Ribhoi District, ya ka balatmu ban penyeso, hadu ka shnong bernihat. Hak jikran bigila pathai kubor u Chief Executive Member ka KHADC uba Titos W Khan, ulai thu baka council kala yo pediang ya ka sithi blapha da ka Deputy Commissioner jong ka Ribhoi District. Kabelapan yang kajing menjur juga council nak benta pencenai kalin tirel na bernihat syaduk lailat Ribhoi District. UCM mulai tu baka jing simra juga council ban 4A ya ka NOC kalong namar baka don kajing persyak bajur pha nak kaliang juhi pat ba bat kiseng phalang. Nilayo pediam ya ka city na na ka department transport department. Kabala tho syangi lamba kabala pentip lamba ka Deputy Commissioner Ribhoi District. Balapan biang ya ke NOC dan ia ke concern. Nak kalian juga ke council, hak jing ada bak railway line apa bernihat. Dia kan ni layar lagi bayar mentah ni ngin nempat lah anai ya ke NOC. Kumpa PE kadang kecing persiap lagi babun ipat bak iseng halang tengi ngidang yang ya kajuk kan nombor bayar mentah ngimpat kuat ya ke railway line ngimpat lah anai ya ke NOC.